Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, kakayahan ka Naga City Police Office sa pagresponde sa bank robbery as in hostage taking, sinukol sa ginibong simulation exercise. Insidente ng snatching as in salisi sa Naga City People's Mall, nabawasan na. May saliri ng junk shop sa Naga, arestado sa pagpabakal, subuot ng illegal na droga. College of Arts and Sciences Naga College Foundation, padagos ang pag-ako ni enrollees. Diyos marahay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Huli nominado bilang Best City Police Station ang Naga City Police Office. Pinag-ibalwar kan grupo ni Police Brigadier General Nicolas Salvador, team leader kang Field Evaluation and Validating Team, ang kakayanan kang Naga City Police Office sa nagkapirang insidente. Aramon tawa ng kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Pinurbaran na laugon ka sa bagong aga ang Naga City Police Office kaya nagkaigwanin pagresponde asin pag-alerto ang manlain-lain na istasyon kang PNP sa Naga. Nagkaigwanin kasulo kaya nagdalagan man ang fire truck kang Naga City Police Office. NCPO is no longer attacked! Dahil naghaloy sa rumbangko ang dilaog nin mga parahabon asin pinag-hostage sang gwardya asin mga empleyado. Marikas man si aksyon kang Naga City Police Office. Nagkaigwaning negotiation. Nag-abot si Mayor asin napasuko si mga naglaog sa bangko. Sinisiguro ko na hindi kayo masasaktan. Ang mga pulis ay tupad sila na kanilang pangako. The hostage takers are now being arrested. And now, you will witness the procedures on arrest. Gabos ini parte kang simulation exercise para sukulon ang kakayahan kang Naga City Police Office. Urog na, tanominado ang NCPO bilang Best City Police Station sa bilog na Pilipinas. Kung kaya, para makumpirmar, yaon sa bilog na aktibidad si Police Brigadier General Nicolas Salvador, Acting Deputy Director for Plans as in Team Leader kang Field Evaluation and Validating Team. Ang main purpose is kaya field evaluation and validation team kami because isang karangalan to ng Naga City na yung Naga City Police Office is contender para maging Best City Police Office. Narito tayo para kumpirmahin natin na yung mga accomplishments nila are authentic, maayos, no? Because bago ito, sinala na nationwide yung City Police Office. At isa nga ang Naga City Police Office sa napili sa tatlo na finalist. Kaya napakapalad ng magiging pride ito ng Naga City. Nakumbinsir man ng General sa magay na performance kang Naga City Police Office. Tulad nung nabanggit ko sa kanila, generally very satisfactory. May mga konting areas that need improvement, but somehow they were able to show that deserving sila na maging isa sa Best City Police Office. Hanggang sa aga pa sa siyudad kang Naga, si Police Brigadier General Salvador para sa pag-ibalwar kang performance sa trabaho kang Naga City Police Office. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, inako ni Police Brigadier General Nicolas Salvador na dakul pang kaipuhan na kagamitan ang kapulisan na dapat maitao. Alagad sa kamugtakan kang Naga City Police Office, may kakayahan naman subuot ini na magresponde sa anuman na klase ng insidente. Yes, meron kasi tayong parameters at saka checklist, no, how to evaluate. Although merong ideal, but tulad ito, sinasabi natin simulation exercise. But alam natin yung limitasyon. Alam natin yung abot lang ng isang unit, lalo na pagdating doon sa mga equipment. Kaya naiintindihan natin yon. Tulad sa mga ganitong aspeto, no? Yung ating SWAT. So, marami pang actually kailangan, pero at least masasabi natin na capable sila. Padagos sa mga bareta, ingreso Naga City People's Mall, luway-luway nang nakakabalik sa dati matapos ang pandemya. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza.
Huli kan pandemya na dara kan COVID-19, naghuros ang ingreso kan Market Enterprise and Promotion Office kang taong 2019 buminaba ini sa 64 million pesos. Alagad sa katahawan kang taong 2021, luway-luway subot ining nakakabawi hasta ngunya na taong 2023. Naglalaom si Market Enterprise and Promotion Office na ngunya na taong 2023 pwedeng maabot ninda ang 70 million na koleksyon. Ang anuman na ingreso subot hali sa Naga City People's Mall urog na ngunya na Peña Francia Fiesta ang dakulang tabang sa kaban kan lokal na gobyerno kan syudad ning Naga. Si collection ming annual in 2019 was 64 million. By 2022, 62 million na. And hopefully by 2023 baka abuton na ning 70 million ang samuyang revenue collection. So we're back on our feet in terms of revenue collection. And that this Peña Francia, whatever revenue we will be collecting will contribute to the overall revenue collection of the city. Sa presente, dakol nagiraray ang nagnenegosyo sa Naga City People's Mall. Patunay digdi na pati sa tinampo, igwa na subuot nagtitinda na iyuman ang sa indang tinataawanin solusyon sa pakikipagkoordinar sa Public Safety Office. Up to this time, 100% mas dakol nga ni ngunya ng negosyante. Nag-spill over na nga ni sa tinampo, may hiling ta na kadakol mga vendor sa tinampo. Na sa satuya man pagkahirap, pagtataan naman pagkakataon, pero we're trying to put order na magdirigisin na sa People's Mall sa katuwang ko dyan ng Public Safety Office ni Director Gumba na yung iraon sa J. Hernandez makalaog digdi sa People's Mall bako na sa tinampo. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mientras tanto, mga insidente nin salisi asin snatching sa Naga City People's Mall nabawasan na. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kung dati dako lang reklamo hali sa Naga City People's Mall sa mga nagiging biktima ning snatching, Suzuki Market Enterprise and Promotion Office Edmond Florendo, kung igwaman ni snatching ngunyan asin salisi, bihira naman ini mangyari. Ang siring na sitwasyon sa Naga City People's Mall ang pinatunayan man ni Police Major Ray Alvarez, Station Commander ng Police Station No. 1. May nagkapirang mga theft at saka salisi cases, pero mga sabi ko sporadic na sana. Sa record po kag Station 1, nagkakapira na lang po yung mga insidente sa market kasi may mga intervention po kitang ginimo dyan. And saro pa sa mga pangyayari na nagkadarakop na po si mga dating mga mga tirador dyan sa area. Kabali pa sa inaasikaso kang Mepo, iyo ang mga hobenes na yaw nag-standby sa irarom kang tulay na minsan iyo subot ang responsable sa mga pansasalisi sa mga stall. Ang saruming pigre-resolveran ini mga teenager na nag-i-standby dyan sa may riverside, sa irarom nin tulay. Katuwang media ng CSWD sa kudang PNP na maiulian sa mga magurang, tadi kung maintindihan kung tanong mga magurang din na babantayan ini mga aki. Sige, re-standby ka yan. Pagmayo ng mga kwarta na strike digdi sa Laugang People's Mall. Mientras tanto, nakikipag-coordinate subot ang Market Enterprise and Promotion Office sa CSWDO para matawan solusyon ang nasabing problema. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, tubod si City Administrator Elmer Baldemoro na may positibong epekto sa konsumo sa kuryente ang pag-uuran huli kang pagiging malipot kan panahon kaya dikit sa nasubuot ang konsumo. Kasumpay kaini nagbaba naman subuot si bayadan kan lokal na gobyerno kan Syudad ning Naga sa Kasoreco 2 na hali sa 7 million pesos ngunyan 5 million pesos na sana. Dako lang bagay po dahil kung magbawas ang taripa kang kuryente, nagbababa man si konsumo ta. Si latest po na binayaran kang syudad, nasa 5 million. Dati baga binabayaran ta is nasa 7 million. And siguro dako lang kuyanon po kayan pag ini yung pag-uran-uran dahil dahil na masyadong mainit, so nakakapag-save po kita kayan. Lalo na sa paggamit kang air condition digdi sa City Hall. Sa pagbabalik kang Newsbreak,
May sadiring junk shop sa siyudad ng Naga arestado sa pagpabakal subuot nin iligal na droga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Want to build a bright future? Now is the perfect time. The Mariners Polytechnic Colleges Incorporated will surely make your dreams into a reality. Ahoy! And be one of us. Be part of the biggest private maritime institution that leads you to be globally competitive. Choose Mariners. Be one of us. Choose Mariners. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, inako ni City Administrator Elmer Baldemoro na dakula ang kaipuhan na pondo kan lokal na gobyerno kan Naga para sa Peña Francia Fiesta, huli kan mga bagong aktibidad ngunya na taon. Alagad, mababawi man subot ang gagastoson kan syudad sa paagi kan revenue hali sa mga sponsors. Nagmamawot subot si Mayor Nelson Legacion na maibabalik ang kaugmahan sa papaabuto na Peña Francia Fiesta. May mga dagdag po kitang activities ngunyan on the Peña Francia Fiesta. Ito pong Sabado after the translation procession, igwan itong DRRM parade. So
Sabado po ning aga, igwa na ning parada, and igwa pa itong mass demo kang mga eskwelahan. So yun po yan itong mga dagdag na activities para katong regular activities during the Peña Francia Fiesta. Sa iba pang bareta, gadan ang biktimang si Dindo Candelaria, 39 anyos, may agom, paraoma asin nagtutukdo sa Christian Bible Baptist Church asin residente kan sitio Dinumpilan, Barangay Malinaw, Libmanan, Camarines Sur, matapos na pagbabadilon kan duwang daipabistadong suspek. Susug sa report, naghahagad subuot nin maiinom na tubig ang mga suspek kan magkwa ang biktima nin tubig asin kan itatao na sa mga suspek. Digdi na siya pinagbabadil. Tulos man subot ining nagdurulag, 4 na kapsula ni 9mm pistol ang narecover sa crime scene. Padagos pa ang pag-imbestigar kan PNP sa nasabing insidente. Sa police report, dead on arrival sa ospital ang biktimang si Leoncio Comia Ilam Boloto, residente kan Beach Tambong, Gloria Occidental, Mindoro. Huli kan tama nin bala sa iyang lawas. Kasuudma, nagresponde ang Bula Municipal Police Station sa apod kan mga residente na subuot sarong behikulo ka National Grid Corporation of the Philippines ang nakabangga sa sarong poste sa gilid kan highway sa barangay Lanipga, Bula, Camarines Sur. Kasuudma, sa pagresponde kan mga otoridad, digdi ninda nadiskubre na may tama ning bala ang biktima. Padagos pa ang ginigibong pag-imbestigar kan Bula Municipal Police Station sa nasabing insidente. Sa iba pang police report, 5 sachet ning pinagtutubudang shabu ang nakumpiskar sa suspek na si Rolly Cruz, 52 anyos, may sadiri ning junk shop sa Barangay Kararayan, Syudad ning Naga. Matapos ang anti-drug bypass operation kan Subanggi sa pangenot man kan Police Station number 4 kan Naga City Police Office. Nagkakantidad ng 2,550 pesos ang iligal na droga na nakumpiskar sa suspek na ngunya nasa kustudiya na kan Police Station number 4 asin hinalat na sana ang kasong isasangat sa saiya. Padagos sa mga bareta, College of Arts and Sciences siniguro ang bagong oportunidad sa mga estudyanteng ma-enroll sa saindang departamento. Ang detalye sa report ni Junior Correspondent Kyla Casulia. Sa pagpapadagos kang enrollment sa Naga College Foundation, daiman mapahuri ang departamento kan College of Arts and Sciences sa pamamayo ni Dean Fausto Romero Jr. na nag-uopresir nin manlain-lain na kurso. Of course, we are very proud that the College of Arts and Sciences has very promising courses that we are offering. First, of course, your course, the Bachelor of Arts in Communication, because our school is the only school in the Bicol region which has a live laboratory. We have the GNN TV 48 Naga, where our students are really actually having the live experience of engaging with the real world of media. And of course, we have the Bachelor of Arts in Public Administration, where we are giving more opportunities for students who are working in the government or even the private sector, that they will be able to continue their studies even while working. Bachelor of Arts in English Language and Bachelor ng Sining sa Pilipino. So these two courses, which has been with us for quite some time already, has produced a lot of graduates. Like for example, the latest who was a 10th placer in the board exam for teachers was a graduate of Bachelor ng Sining sa Pilipino. Ibinida niya man ang kalidad kan edukasyon na igwaan Naga College Foundation. Of course, in terms of quality of education, we cannot compromise the quality that we are offering to our students. Particularly, most of our faculty members are now into their master studies, and majority are already done with their master studies and now engaging in a higher level of education, like they're pursuing their doctoral degrees. Nagtao man siya nin mensahe sa gabos sa mga estudyante kankas. The engagement and the encouragement that we would like is, Naga College is very much supportive to the plight of every student, not only those who can afford the quality education that we are offering, but to those who are still wanted to pursue further studies. So it's only in Naga College that you can find
the best offering that we have and the better opportunities for everybody to have a brighter future. Join us as we leap into the future. Be a tiger now. Para sa GNN TV 48 Naga, Kayla Casulia, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalapkan mas pinakusog na puwersa kang GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Doy malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.